Hi guys! Mayam ngasi video sidi mamangda amda namdriba amda kai tare amda tawdriba video adum mane bako haidi kai no haikana adum manam gi matang do hena namase bako ngasi di haidi manam nusiba guys e yamna maru oidana ko miyoida aduduna maru oina pakhang le sabi askane da bi no manam nusiba se yam darkar oi adu swai di manam nusiba mi da leite ko khambra se ga manam ngata ko ka jo ngau zane aduduna moinam thibado manam dabana ne ko ai isa jo pakhatchara ne ko isa manam nusina boina hotna jaba haidare ne ko ado kaisi nate da adum perfume gumba dum bulake ta bane ko haidi this is natural ingredients ngak na sa bane ko aduna akoi isa da kai da sohan ba adu duga manam haina da gumba adu do kai da taw da haidare ne adu dugi dum kana bugi me adu da kai ta bane packaging ju yam phajai ko sigi to sigi wow gi Darjeeling dew je yam khangde manam ga jam ti na nusi ai nam hapsan bwane ko aina anira lagti kapna dana loram na dugi no bagi dum yam dum share ta bane. The spiritness of the vibrant Darjeeling peak is charmingly enclosed in the fresh and zesty tone of the Darjeeling dew. You can almost feel being virtually transported to the emerald green hill under the azure sky with a notch of mandarin, clarices and okamos. There's no better way to belong to a moment in nature than to get a luxury spritz of the captivating luxury fragrance of Darjeeling dew. Sigi wow gi perfume je ko sigi manam de lore pura yamna fresh ko oiraga kai tare nuti gi sizina bada dum yamna dum hainaraga leba yamna nushi ba isada yamna ing lawa dugumba phawon bada hai tare ne duga se je yamna koi ge natural gi oi pot ngakta natural ingredients ngakta na sabne buga ado magi box yo packaging ga je khufaz je leitre sigi perfume ming je ko kaino ju ko we yo de perfume manas maina ju ko we ko ado ai di Darjeeling dew da dum ha ni have the high ba ina de ko yo de perfume ga ina ko ado tu magi kaino jo masak se phajadre one yam nei ha ba ado ga makhum ga pura u na ga kutha bi ni udan ga oira yo myam ado ga se as khande perfume je kaini perfume adai ne ko ngak chai na magane ko kai dar swai swai mangi bus lei bo hambra nungsa ga khara sagal akane perfume na mangi bo khot ki bo myam lei ne ko ado si perfume ji di puri che sudo bo ne ko amu su gi adum na magal da adumai to we bo khambra ado yam ki nu ngai bhai dar masak se ai ahan ba khangde ahan u ka dai ke am pa mi khambra ado hoji su dum pa me ado yam nu ngai bas manam de lei tre mu khunung shi ma perfume ama chai bagi ko da chi cha ma kon chiri chiri ga thobu du do kem da tawdi amna smooth orga du e bo ga du ga si nam jam nungai si perfume je dum unisex ne ha tare habdi nupi oira nupa oira khuding mak na loi mak na sizina ba da habdi nupi na chai ga ju nupi ki mana moi ga da ba ko adu du ga nupa na chai ga ju nupa ki mana moi ga da ba sumaina ne ko pura unisex oi ba ani dum chamana dum sizina ba ya adu du ga si perfume je khoi gi haksang da kai da manam nung tar ga kholaga sok po khot pa le da adu do kem ta lai roi ba ko adum ka ha tare yamna safe oi ba ha tare na du gum ba perfume ma ne ba je si gi ude perfume je masak khakta packaging khakta fazabana te bu ko myam si se free from harmful chemical ne bu ko hai de khoi gi hakchang ne kai tare mi perfume chai ko matam da kok chik pa haksang so da ba haina da ba khot da ba mayam lai dina ko adu gum da gi loina mak ngak tho ba ngak te ne bu ko hai de haina da bam ta lai roi na di khalle bu ko adu ai na su yam haina adu ga akoi sai na su yam pam za na sai tu mana dum chai sa ki bai ni ong ai di ong ne ani ra tang chai ani ra ong nong tang chai da ngai bu ko ma di dum thabak chang dai dum chai ga do haujik loi chalak tore ai ado ai matu mana perfume season ba kuding si gi wow gi je dum season ni abadi apai da haksang du so handa ba du ga haina da ba khota bu do kem da le handa ba ko adu ga kai ta es khang de kuding mak ta loi na mak nungai hai ta mayam ai yo ne si gi perfume na khwai gi base ne ba ko hai di long lasting jo ba ai khwai gi maru ba jai gi thamoi da ko long lasting oi ba si dak ni ko ai na pam jai je hai ding ha le ga so long mang gi do ji kem kan de bu khambra humang ga so ra kan da ku mi ba ni na tra humang manam kai me am je che ne bu ko humang na so bu humang ta ba hin ma la di adum khangde aduduna sigi perfume long lasting oil perfume je sine kwai gi maru oi je ai ngonda ai gi wakhan da ko aduduna ai si am pa me habdi phirong ga je sudo kra ju manam lei bu do du mai na dum tawe ba ko ado mayam ju pam da ri dum description da dum link da hapam ge ba ko adudu ba si je travel da matam da ju ne ko noina kai gum ba sigi makum je puning da ta ga ju ne ko khambra si tu smai na dum lo thu ga si dum picture ne ko pi la sang tak taw ne ko ai da karak ama da or ju marak am do ju chit law na listen ga ne ko travel da matam da pu ba da ju yam na ka heta comfortable lo
ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯎꯒꯤ ꯄꯔꯐ꯭ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯇꯪ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯈꯜ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯗꯨꯟꯗꯤꯌꯣꯗꯥꯔꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯗꯥꯔꯖꯤꯂꯤꯡ ꯗ꯭ꯌꯨ ꯁꯤꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯇꯟꯖꯨꯔꯦ ꯇ꯭ꯋꯤꯂꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯒꯨꯜꯃꯥꯛ ꯃꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯆꯠꯅꯒꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁꯇꯣ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯗꯥꯔꯖꯤꯂꯤꯡ ꯗ꯭ꯌꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯌꯨꯗꯦ ꯄꯔꯐ꯭ꯌꯨꯝꯁꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯗꯤ ꯄꯔꯐ꯭ꯌꯨꯝ ꯆꯥꯕꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯉꯛ ꯃꯌꯥꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯒꯥꯛꯇ ꯁꯦꯒꯥꯛ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯁꯦꯒꯥꯛꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯨꯃꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯆꯥꯏꯕꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯩꯈꯥꯏꯕꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯣꯏꯗꯤ ꯄꯔꯐ꯭ꯌꯨꯝ ꯆꯥꯕꯗ ꯀꯥꯏꯗ ꯆꯥꯏꯒꯦꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯃꯦꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯨꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯩ ꯄꯔꯐ꯭ꯌꯨꯝ ꯆꯥꯏꯕꯒꯁꯦ ꯄꯔꯐ꯭ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯉꯍꯥꯟꯋꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯤꯅꯒ ꯃꯅꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯒ ꯊꯩꯅꯕꯗꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗꯒ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯍꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯎꯖꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯏꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯁꯦ ꯄꯔꯐ꯭ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯤꯔꯣ ꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯕꯦꯁꯅꯦ ꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯅꯨꯄꯥꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯌꯥꯎꯅꯔꯒꯗꯤ ꯗꯦꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯗꯣ ꯆꯦꯛ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯟꯕ꯭ꯔꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯦ